Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, Dardi ya nasi padang campuran ya guys, mie, terus laukna lele goreng guys, lalabana pete, bonteng, juga kerupuk. Oke guys, sebelum kita makan, sebelum kita santap, marilah kita baca doa dulu guys. Baca doa dimulai. Amin 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 amin. Langsung kita santap aja guys. Mie nak ya, mie goreng guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gonceng guys. Biangat guys yuk. Mantap banget guys. Betulnya nah ya guys ya. Ayo guys, ini orang bakalan puasa guys. Berapa ini? 2 PD bakal puasa orang guys. Kan normal bisa dahar tiberang ya guys. Puasa pan. Udah full ya main sebulan guys. Puasa. Isin ya. Kita full mah. Apa lagi guys? Lele. Nah ini juga guys. Rebusan daun singkong. Mantap. Guys.
goreng. Enak juga guys. Kayak kotak. Mulai rame kotok guys. Nih guys. Nah. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.